kadalyasa kada tayo mananito ibay-baya pa tayo nagbalay ilang kasabayan tayo Ilocano. Hope you enjoy this and at the same time Ilocano sa Ilocano sa niwa agyaman natin kay balay tartara channel mama kayo tayo like and subscribe comment down below agyaman natin masakit ang lagipin day di naglabas nga ay ayaten takas man ladi nga agibus panagayat titunggal maysa jakulus ni namnama agastoy tinagbanagan na day di ayat at sinangal taadwa aldaw ken rabi nya tinagbasulaken ka pimanaw ka adi nagpagpakada inkarimpay kanyak idin adi kanto manglipat ngem apay itan biag ko imbadinak nga agmay maysa agastoy tinagbanagan na day di ayat at sinangal taadwa aldaw ken rabi nagbasulaken ka pimanaw ka adi nagpagpakada inkarimpay kanyak idi adi kanto manglipat ngem apay itan biag ko imbadinak nga agmay maysa ngem apay itan biag ko imbadinak nga agmay maysa ngem apay itan biag ko imbadinak agmay maysa
Kadigiti padak nga Ilocano, may kayan tadang gayandak nga mangkanta kaditi na pintas nga sonata. Okay, Dol, try natin. Kantahin tayo nga buo, kaya sala-sala tayo pa yun. Okay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat, kas ka man na tay dalayap, nga nangalsem kanya, kas aginaw biyag ko, mantay ka yarigat, nudi kan mapulos, patay pagtumpalak. An-ano yan sa pintas mo, ngayon inungutem unay, Imet pumanay asami kwang nudong tengni patay agayat kaitan takasat sa diwang pay yan tangay at tuyak na agtarigagay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat, kas ka man latay dalayap, nga nangalsen kanya, kas aginaw biyag ko, mantay ka yarigat, nudi kan mapulos, patay pagtumpalak. Ananwen ta pintas mo, ngayon inungutem unay, Dinet pumanay asani kwang nudong tengni patay agayat kaitan takasat sa diwampay yan tangay at tuyak na agtarigagay. An-anwen ta pintas mo na ingingumutem unay Dinet pumanay asani kwang nudong tengni patay agayat kaitan takasat sa diwampay yan tangay ang tuyak na agtarigagay yan tangay ang tuyak na agtarigagay. Sa ngarabi tiris taurat nga nanganan mi si kaiti nakita nga agmay may sadyay suli in masidegak ket di na magkunan niya problema ket timbal yaw ka nakitag matam nga aglulwa jak baka pangan ken baka turog sipot na kita kitilanga tay tarupam ken tamatam nganap nuan itilidaan hibagam ti problema taing taman pagtungtungan paring balag-anan rignam nga madagdag sinan agyamanak taing paay mo pandakaawat kentalek mo tapno mapuka
dagiti sasainek mo. Iti inrugim nga imbaga iti problema, maysa nga lalaki iti nang sugat di ta puso. Di makunagken ka anu samno agayat ka, nagastalang tibiyag agraira dito'y daga. Jak baka pangan ken baka turog, sipot na kita kitilangan, ay tarupam ken tamatam nganap nuan itilidaan. Ibagam ti problema taing taman pagtungtungan, pareng balag-anan rignam nga madagdag sinan. Agyamanak tain paay mo, panakaawat kentalek mo, tapno mapukaw dagiti sasainek mo. Ibagam ti problema tain taban pagtungtungan, paring balag-anan rignam nga madagdag sinan. Agyamanak tain paay mo, panakaawat kentalik mo, tapno mapukaw dagiti sasainek mo.